welcome to another episode of the Daily Chronicles. I'm Zanz. We don't have time to waste. With no further ado, Cele full tank ne? Sure, 1.5. Angeke. Yes, Robert. I mean, okay, 200. Tank. Ya re fes kitla sa mafello fela. Bara ke mafensha ne re nne mo phonyana re khona tlhapa ka shower re tlhapa re emeletse ga re tlhapa ga ra rapela re le kwae. Thank you Gabe. Dropa mwana. Sharpo, ai. One Pepsi, please. One Pepsi, please. One Pepsi, please. One Pepsi, please. Let's. I'm standing here looking at how I can afford any of these M cars, and I'm like, God, please, if there's a way, give me a sign. And then that pulls up. Shomo mo besong o bethela hairstyle engwe ya o dura thata go re ka iputso re dimana ha ile robala banong o robala o emeletse re bang. Kwaze kwashisa emhlabeni kuyavutha engathi aniswa ngathi you don't understand my assignment ngibukani wenanje kwaze kwashisa emhlabeni o tsena go toilet ya go bjaleng go ntse rota ditšhomi tse ithu di tsene o tla tšhomi wa mona rona ka di-stropes yang le di-veve ga fetsenye go mbukela 5-star hotel ga fetsa patele 5,000 nampe 500 through wa company ka tonosa ko koloing or ko toilet guys ba sa tlo di shoota ba sa tlo posta mapona lena mo Facebook re sa tlo di bohela ditsebenyana tse tsa seleka lekane engwe nka reng a thile ke mpya khale guys la lu bathong tena halele bathong ele re groovitsa boima di kosore bana go beleng na rena re ntse re lebellana le wena re ka nnete mogonyewa re lokise di-camera Mangrata. Awangisuna. Bibi hle. Ngisune kae? Ka re ngwana monnyane. Hayi whether ithandani mfana imvula ishaka mnandi kuyasho ukuthi nakusasa emsebenzini angiyi phela ngeke mfana sesikhathele manje. Wemfundisi. Wemfundisi wami. Wemfundisi. Wemfundisi wami. Khanyuka mfundisi. Nyuka mfundisi wami. Wemfundisi wami. Wemfundisi. Yachwechwa. Yachika. Wemfundisi wami. Wemfundisi wami. Amazwi. Wemfundisi wami. Wemfundisi. Solomon. Abona umcimbi lo ngane ngisho. Yini la yini? Fucking too much ceremony la. Fucking too much ceremony Khona nokudla uthema ngisabasengithi. Akudleki. Hey. Akuceremony. Baba akumsebenzi pretty nje. Too much ceremony. How mawuye kumsebenzi noma emcimbini uphakala kuqhoko. Makuyisoromon konakalani? Fakazi now. Na uyayibona nje na ufakazi now. Lala. Gele. Momo. Bona he ke tsamile le wena di shopong and then one tsentse go shopong ya basadi or ke di foshine or ke di fix and then ho topa diaparo a fetso o ba re o ya fitting room and then o fetso di lekantsha or di o patala ke mang cause nna ga o roman cause ko wena o rona go cheka diaparo and then ho ya fitting room we senya west nanga se di patele naga plana mo listing ya budget ga e teng go buditse gore nna budget ga pay ke 500 ba bona nga se loke and then o ka se ntloele
Bukanane emehlweni. Mkhulu. Awumfuna ugogo mkhulu. Mkhulu, awumfuna ugogo. Awumfuna ugogo uzokwashela ekhaya. Mkhulu, awumfuni. Uye lona. Chita leyo njoba ntshontsha imali kubo mtshela ayibuyise imali ngesingisi. Khuluma imali yapho phela. Yeah. Bring the money back. Yeah. Yes. If not bringing money back, I'm gonna show you. Ha. Yeah. Mali mchita njoba ntshontsha imali kubo kumele ayibuyise. I bring it back the fucking money, bro. If akayibuyisi. I know. I choke him. Ozomchoka? Yes. Oh, fuck man. Mali nentshontsha lo mchita kubo. No. What the fucking money, baba? Eish. Hayi Ronnie Allen mfethu. Ayithatha usuyidiya mfethu sheskisa manje kanje. Mali la tayithatha lo mchita mfethu. Ask him how much you. Yes. Ha. Ima awusho ngesingisa ayibuyise le mali mchita uyabheda mfethu. How much? If you 1,000, bring it back. Otherwise, if not 1,000. Hello. I can get you papers right now. That is not what I'm wanting, brother. No, just send 30k now. Brother, that is not send 30k. Yeah. With you never So let get gatekeeper na. Ke gatekeeper na. Mpotseng ke gatekeeper, a ke tse school mpotseng ke gatekeeper. Ho gatekeeper ke ntwe byang bole mpotseng ke ntweo. No sorry bine mpia ba re ke stombesitle se sa teng e se trenda mo le re he tla ba le tweeta mo he ba re kapile jo ha emfana o bone motho lo reng silo mo tsela motho a tsamale type ya hao hape yeah naka fela badda awu war bona o botsetse yona bieme ga ra ba ra se ha tshwetsa tara bya am performance go tsamang ke se hae monna lolo tachene sho mfana itsabe ka bodo be tsire mahempe e wirala bona mfana o tsa batho gore ba tshwaretseng o rutimelletse ke bokae 5,000 ke 5,000 nene ego bo 5,000 ke bokae ke 505 ke 5,500 you 5,500,000 yeah ke yona e ntimelletseng 500,000 ene ke yona ne tshwantsho ke phetha lebaka ka lona for squeena for lerato le batswadi ba hae ka taba ya lenyalo so ke re ka yona sebaka se ka yona nako e ke tla bona hore ke tla ira byang a re tswalle hona mo ba ska itse dilo tsotlhe. Thank you. I told myself I'll start eating healthier tomorrow. Last street tomorrow is a goal. Kusho ukuthi lenyanga iyophela sengintshontsha ngoba phela angeke ngihlale ngibroke kanje hayi angeke ngihlale nganamali kanje ngeke impela lenyanga iyophela sengine criminal record iyophela sengukhethi matlala ngukhethi mulifi impela ngeke hawu ngeke impela hawu hayisuka Broken TV prank gone wrong. Isekdeni chacha la sesosiphulela TV. Sesungenwe yini enhle? Ungenwe yini soze yamasimba? Sesimara. Akusile remote. Sesiba ungaphula TV kanti ayibengalali ngale. Yo manje siwayenza indaba yazi. Jani ehlisa umoya. Sesi, why bengalali ngale ngizolala la? Sesi.
Khuluma iqiniso le remote. Sesiwenzeni la? Lento le beyila. Ngasho. Ngisho wenzeni? Chama ima. Sesile charger beyila. Kuze njani ukuthi ibe la? Ngasho ukuthi bengibekelana Uyibekelana lento. Uyibekelana lento. Bengifuna ukuchaja ngakhohle ukuthi le charger le ayisekho. Ngathi nangidla ngakhohle. Wenzani sesi? Sesi ungaphamisa njani into lana? Ungaphamisa njani into? Le charger. Mistake bengaboni. Uyiphosile or uyiphose ngezingubo? Ngiphose ngezingubo ngisathi so. Why uphose charger ngoba le charger ihlala la sesi la. Ngibeka la le charger mina manje. Sesi ungazongijwayela amasimba mina. Ungazongijwayela ungabodlala so. Sesi yazi. Mama ngabe ke le na le mala ke khone go kuka ngwana sentle. O tla bataga. O tla batagana. Edgas. Edgas bengimala iminyango ngibhekele edrobheni. Shoplifter kufuna ulibone ngala. Shoplifter ulibona lisachamuka. Na umile so ngibukele edrobheni lomnyango wesitolo phela manager se Edgas yafika yathi security, are you looking at my shop or are you looking at the town? I said, this is Edgar's shop. It's not your shop. You are working. I'm also working. And I know what I'm doing. When ufunzele ku retail manager, ufunzele ku security, I don't want to see a shoplifter at his back. I want first to see him face to face. Umuntu la ibusweni yabonakala. Emalume le shoplifter nalingena store alibuka impahla libuka wena. Okay. Khona usitona ushop. Nakangena akangenela timbahla ukuthi ubuka ukuthi into ebafana tingakuphi tabo babe tingakuphi. Uma uyangena ubuke shop assistant noma security, ungalahla itop yamakulu yakhwini. Okay. Shoplifter alifuni size ngoba alikuyothengisela wena lo odilude. Lona libutha 34, 38, 32, 40 bani. Uyathwala isana naye le. Size bani? 42 athi ngikubuke. Uyabona? Sengilana ulibona khona ukuthi lona is a shoplifter lona. Akabuke impahla ubuke mina. So ngihlanganisile malume namnyalo sengitolibona lisu shoplift. So lokhu ubuke mina. Yeah, le training malume strong lo wena yo. Singabona ukuthi lo. Or you take off like KFC? Like a stick-wise 2-piece papa. Clabide. Or what I'm fat? Stick-wise and 2-piece papa. Bafita ba guy. Yeah. Baka seta guy. Bona, Satura. Ito patalo guy. Seta 50 rand. Serious? Yeah. Ah, baujila. Aba ufa change. Nix. Or what are Stick-wise and papa and 2-piece. Or a boy. Hey. Yeah, I know. Shabu fanaga man. Itara. Yazini guys. Mina ngifisa nje ukunikeza umdali impilo yami. Ayiphile yena. Angitshela ukuthi angathanda ukuphila kanje. Na. Ene December o ha ke tauele sa le ba lo mbotsa ke le bontshe metsi e na le ditokoloshi. House to house ke to isupa.